Siapa yang minta puspa? Warna hadapi senang dengan Mas ya Mas ya Mas atas nama grup Lapindo Putra Lapindo dari Tamedung Batang-Batang nikah Ponyombang Kabungaan wa anafi duana senante Onla Hanapi Purusanon totika ajalana Bula eman mulai sapan Long polong ada mengejak tina Roak maseri cara kena bunga famili karena pilok senang tengle roak beda tertana mather andi jam dimulai saben roba nama lako ngumber lulu roba nama lako ngumber nyaman Hanapi kana Dina roba nama lako ngumber Bila wawan polong ban bulan Roak mater putra Lapindo Bermamur kaki laah Long polong saleng opa esto Konte putra baru jadi kalaban kenting epon sekarang gongle putra baru jadi Sanawi Antoni kok senang teng nang teng dan tona dari lapataman aduh sana bianto lek makenang teng esengit amuda ganggum sekara ganggum Bila sana bi putra baru jadi Mon Selamat jalan, Pak arwah Mari dengan senang selamat jalan putra Dewa Mampu terima kasih sudah hadir mohon maaf segala kekurangan Kare ajan Edina aki Bula saya seneng mulai sabar Tamtem kecil tungke berdoawan Monantona lokal baru jaya Niko tangtem le Niko tangtem badala tungke Senanteng sana bianto le du sana bianto mulai saben bula adonte marka pakir bula ponna itu duh karya dari Putra Karaton madan aja ayo lek warwan lek Borom mana kan rejo dari Baru Jaya marah ya tahu kira tolos potong marah-marah deh nanti nggak boleh dok Aduh kak Bula tampuru anda tika Tika tak pada pada biasa oh jarot taron luar malam jarot taron laku kurung oleh sega
adule Beda apa kak? mate Evi boleh, Evi. Ya, dia. Evi boleh, Evi. tak kira bulele abine boleh coba dibalik esena ade tak nyari yang orang lain Bilawan secalon kerja tanah tona nikah setahun datang bermamun kaki long bolong rasa seneng gak betul Azong paale pula bengal Batel mat garing le tabrak kapal Mater mat garing tabrak gojek Korban jika nyare orang lain Roak mestari cara kena bunga family Napa boleh roak pada Pak Roslan Mula eman ketika Asyari Dufan Putra Lapindo. Sa umurah tak apa saat Tapor kelap le mat garing bengal Angkat mula dako. Boleh buat ayo mat garing nyare lain Untak kira nyare orang lain Ikan setong pilihan hati Mama nasi dan ruak esoro ongke Ani kok cara kena capok pencung Gula eman kaki putra masaran Senengah sejak tunangku Wah. Hari ya tepak kena lako. Merem Maria Masyari ini cunga. Rumpomo Hah? Umpomo Jangan kok mat. Umpama ada kataan berarti ya. Tahun buan ya. Yo. Bersama Putri Sastrian yang bekerja sama dengan unit Tira Audio yang langsung diabadikan melalui IPA Record. Ayana Naila Supar Hanafi Aniko bedagak maseri cara kena Niko bunga family Bilawan Aniko palang ban bulan seganteng Roa Hanafi tanah tona mabeli tengkar Aniko dengan Kak Eksam Along Polo Mentantona Aniko dengan Lapindo Putra baru jadi arwah pada Sanunto Tantona pada Long Polo Roa gak mater kocak roa lapindo kakak Saryono roa tak semak sakale Asmara seneng aset adok pada Ainur mata nangale bulale mulai gila Ruak beda
baru jaya Sanabi arwah putra baru jadi ya Nabi bila maseri kantor pada Apollo nganapi Ruang mater sanentong pajelang molong Pak Ruslan Antona sanentong ada bolong Sekarang kong Rafa Dunia Isnuna sekarang kong ada guna Putra Karaton Kalangkong Doa le dulu lu manoro bula Oro bula entara kalab Mada tikale dan untuk entar kabule Ale nyaria dusena elabeng Selamat jalan Jakarta Putra Melukur Putra baru jadi Baru jaya Putra Lapindo juga Kalau kau melaku berbagi lagi Asmara arwah ayanania swadia bila iqbal niko ayana jihan Berarti apa jangan kau elabeng Elabeng genering dalam gagap Beda marekong Oh iya tepat Kemustakim Tina saya tua ka ada Saya kan udah kempang leceng Ini kok kemustakim Seri bani papate Hari aku pokoknya kau tak langsung tak kemustakim mulai dulu Pak Satrum Mbak Miring Lu iya terus dulu terus kau ni lu nyonya nak berdiri yun nyonya nak kalau sana nolek Nyonya na Pak Satrum tak hanya langkong. mah berempar awakna cak nasi trum ke mustakim abah ka setrum ali jogo mak tak nemunya manggo setrum dia Bana ngocak Bana ngocak sitrum buru iya area nyamana sitrum ke mustakim Bani mak erek ini sitrum tak Satrum Jadi apa dia kopok lah. jadi seri ya seri nak ketoprak rukun janteng Apa ada rukun oh pangicung ya tau ngicung beremah benar posanga oh maksud tengah ria lulu posang kakek mustakim Muryo masa kok ngocak kai mereka aduh putra Pak Kondeng selamat datang alhamdulillah musayir kok congkok nyeper tanang nang tenang kanca sateja apel patot nang tenang apa pelamboyan Ali dari Membeng Ruberu Kang Mas Satrum ring segantang ke mustakim neku naten kaula Kang Mas najen sakoni sayang minta amas kabinten kaula Kang Mas bila oten kaula mau tak tambah nyeting golek nah sayang pas kabin lalu sayang Samar dalam paman Ya, jadi tak lecek lah. Peninggalan malam. Ekarok kata Takim saburio na tanang nga kata jeri atayo. Tembak bela Arabia Segantang Nyoma kak le mula saya pikirin apa Apa?
Andrea ngongoan labi 300-an. Betina mama. Dumara rengkan nengai labem. Sekar gelap atara oca najennya bekia. Muntah yang itu tak yele. Nyoma sayang. Najarnya bekia ke mustaqim. Adu ke mustaqim reng segendang. Jika mati mak pangucap. Terapus senetara nyonya Kang Mas. Satel kok daunnya nyamplong entri. Oleh besejana Pak Polo lamber. Konsa jutaan ke mustaqim Pak Polo juta. Saya bu orang satunya sayang. Dutanya bok panjenengan seto. Kang Mas Satrio kentongan ate. Anak-anakku putra Lapindo. Gara eman cek Terima kasih sudah hadir. Kalau kalau kubur bangkit tona. Begitu juga putra Masaran. Tolong sayang. Kalau kau mengguna. Lagu dia. Nasi Upara mulia karena dari putra Lapindo. apa ikan Baru jaya kau mengguna. ikan sate asmora masak selada Putra sakit Keraton. hati apa obatnya Yo. cium pipi menumpang dada apel kurang Ngabungana mak sengit muda. Tantona tretan madiana. Lakena eeng. Cek tarana apolong Kang Mas apolong pas duaan ikmat Asmorale sanonto asaro bunga markena karjana sanonto salamet ojona tak toro Peker berat tamong cek kerong ayana jihan karataro pas lekilaan ayana ro abel kurang su ayana bayu wa esakse ben ayana zidan ayana nian seneng bila alam polong tolak Matra ardi so anak belas segender Nabe boleh tak matra mataron devi ay buat na toron tolak Kang Mas Satrio Apa le? siapa nyaut Lu kemak ke satrum. Lu ke satrum kemak kana. Ke mustaqim. ke mustaqim ya dan lalu kan Ke mustaqim. Ke mustaqim salamatin Pak Polo lamber ke. Salamatin Pak Polo lamber. Salamat marah salamun Pak Polo lamber. Lah iya, Pak Polo lamber. Taku akan saya ketemu oleh Pak Polo lamber. Saya pun tak Pak Polo ibu. Macam-macam. Aku uru kakek mustaqim. Monterosogio mendadak. sekaulo Serot. ngacetat Ngacetat aja Indonesia Pak Polo lamber. Imun terong ning Pak Polo lamber kakek mustaqim. Pel kakek mustaqim dek iki kan. Ngacetat pancen wis saya ketat. Satos. Ka satrom le senonto bakal bule andi gelar ke mustaqim
mare abri korpion saiketen abri korpion saiketen Kemutakin lek budget orangnya banyak pesena Marga keniko aduh Tony Niko Ardiso anak emas tontonan bila Ardiso yeni pami Dumat depa banyak asokor Sengit muda jangan kau ajar je parengi je benaje Kak Satrom le asra bunga markolo polo ne kok on bado ongke Wale kula ngamba elabang wak pada apel kurang su ayana bayu nape boleh ayana sidan kak matra Adek kasu. abuni Ya, kadang kau jangan Mon aniko pada mae Ayo bani labang le Mak satrum tolak capok pecu Bila rang seneng tak nyari yang lain Dari seneng secepat nanggung adik Kene kau satrum pacat aja juluk kemotakin Marga kene kau aduh cukoni Aduh cukoni Bila Pak Satrum tanah tona ke mustaqim Aniko apel kurang su pada long bolong Nyaman na abon na lopolong Along apolong ajaran ko Wak mama nasi dan juga pada ongka Mama Fia bolong bana bula Bula mama Bayu Wak mama Berta juga pada apolong mama Nania Kak Nono juga pada apolong Ayana Agus mama Yati Ardi soa anak emas Ayana Pupu Ayana Jihan Yo Mama Nafia, Mbak Sunarmi, Mama Nayati, Mama Berta. Mon aniko eko caabel pura mesu ayana sidan aniko madengire Sunarmi pada apolong juga Mama Fia Arwah Bundana Agus Sanonto pada berdebat cici tolak Niko beda ayana jihan
Berta Roa Bodem Tantona Mama Yadi Mbak Cicit Arwah Kak Nono Roa Bodem Apel Puramsu dengan Kak Hetri. Stop lagu dan Bocah buru rekan ngecung tak lagu. Mantap papaan. Ya. Ini mana pada mantap apaan ya? Pak Satro, Mama Nafia, yo, Mama Yati. Serareng gini duso sama lolo andi lake genteng tak tahu alako di serareng gini duso sama lolo andi lake genteng tak gelem alako entar gaman tua gulaku minta rokok entar gaman tua matua tak namun pokok yo putri nasengit muda mafia putri nawasona muda Mama Naberta Bundana Agus Mama Nanita jail malolo reng lagi tak mikir bingung ngareng gini tak kerama jadi samper melekapi benakoni reng lagi tak mikir bingung ngareng gini tak kerama jadi samper melekapi benakoni entar kamar tua gulaku minta rokok entar kamar tua matua tak namun pokok Mama Berta Bapak Budayani ayu alako kak kok minta bekon yang kuarale alaraka alako kak kok celok tak rokok sakalele terima kasih Kia monitor nak kanak nyaman. Apel Yanto Apel Pato Apel Museger Apel Ali Bahar Asbari Zahiruddin
apel paton ruak beda apel musayar wak sayrutin ruak asbari ruak bedekak sayrutin nape ruak truk masing-masing ruak beda jumali napa boleh ruak keeman kare aja necik seeka posan ruak bedekak Mas Rito seeko tak serang moda bila wahet Pak Nopi eko cak agrup masing-masing ruak beda sahirutin eko cak ruak serang muda cak bir-bibir apolong asudan ruak beda apel musayar nape boleh ruak ka ali seeko ruak grup flamboyan bila sudah niko akar wak tahun datang eka kilo ate bulan sekarang ruak beda asbari tanto nama beli tengkang nape boleh ruak Kak Mas Rito niko bedeka atur napa boleh niko kaempat ruak Mas Rito Cukan apel paton ruak beda Pendawa limo ruak beda masing-masing ruak beda lampoyan serang moda ruak bedeka jumali napa boleh ruak tunas muda kare aja necik tak apa apel paton ruak beda wahet Pak Nopi ruak beda Kak Sayrutin Kak Asbari Kak Mas Rito Kak Ali apel musariar Mon ani kok bedeka abai napa boleh ruak ka atur kak sayrutin cukan asbari sudah kak nono ruak beda jana eko cak katua sengit muda bila bae arwah bunga famili Kak Nono kalangkong kalangkong buka lebun saya sepo Kalebun sepoh tanah merah karena wawan bede rapat lemah-lemah. Ih nama yuk. ani kok buka lebun saya sepo eko cak buka lebun sawami du erengan ke atas panggung Duka niko buka lebun
semul jebuk kali buntah wabe benang gadu kate Ayo sepo Ada tiga tuli toron tolak selamat datang kali sakti kale bun sawami kata Bekal segeron Ay tolak Cuma tak kerposang de enak ra. Lah penting alhamdulillah tangki. ya talu Wajib asokor di mana-mana ojen alhamdulillah samangken tak ada ojen kantong. Jika kalebun wawan kaleresan beda rapat sore rapat mendadak gi dimangken ebu semakele. duh ane kok le semul jabuk kale bunsa wami minang kadungan sesepole dungan sesep dari Pak Kalebun wawan Ole onat montada mole dan kenangin sate rakyat bisa tanamirang sorong ke Kalebun Tarakok petugas lampu aniko mae petugas lampu terop ayo diri sepo dari Pak Kalebun wawan semul jepak Kalebun wawan Mun anika Bu kalebun sesepo seekoca Bu kalebun sawami paatur roh sadia kocak maeng apel pura mesu petugas lampu le petugas lampu mata paudi marga bakto nampon malam muni serong kucika mata ka andi atena mula ponesana lulu Atena pun karesanan sesepo etana mira tolak tantona ibu sakwami Mama bayu mula pakun entara aduh saya nggak mula temoni tak usah takut mula
Sugeng Ardiso Roa bedege mustaqim bila bahas koran kare bungana andi kareja aniko ojo kata oron aras saleh muradan ko arasa andi karja sanon kopon kabuli sate jele bole ani kopon made kompat niko ardi ko ana kompat ana pamana bayu aniko mama na bayu nabe bole niko ayana bidan di azunarame aniko mama na bayu neko bedeng rek tali sakti tantona kak rakib roh katuana bila kak rakib dengan serau najet jauh ma eja kaje aneko dari estonang araje sekarang kong jagan jabalong puna tali sakti balong puna pungana senget muda mak tade pada du tade pada narajan pun malam tanon toma eje kajeng waktu kok pun malam ane kok mak pun malam pun parak mak semulia pun parak mak semulia negara pun pada seneng pun ekening jeka besang agoyang yuk agoyang agoyang oh agoin agoyang yuk agoyang agoyang oh agoin di apolong laban mula apolong niko laban mula kajen jauh ejo kaje esto nareng seakan najen kaso pakunda pakle ane kok tu pakunda pak Arati Dua Bandi ahoe arajun 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 Ae sarakep ni kok katuana tali sakti bila kak rakep niko seraup aniko dungan seraup aniko pun pada apolong aniko pada apolong Sudaeti Roa Bandi Wak Parakep Ae Talu Sakti Wak Parakep Sudaeti Ae takkan jabon pada datang
depan tantona pun pada depan jembar bunga sengit muda tantona mata depan Ruak baiti, ruak mas noto, ruak pati ayah sidan, mamanya sidan, ayah lia Mas Noto se calon karja calon karja persatuan dari tani sakti andi ajat karja ajukan serta Noto pojok penape oleh tekta nape sajena Bek nyari katwa laki, kok utara nyari katwa bini. Bagi tugas. Oh ayo, oh aho do nyare, do nyare, do nyare, oh aho Jaria mulai katua, nyaria katua bini. Santona Bu Ernawati katua nama sengit muda aduh aniko bulu pun tak temu ayah nasidan, ayah nabijan ayah muda, ayah nabijan Ayah Nabidan, Ayah Nabidan, oh Alhamdulillah. Tahu apa yang kulungku talangkong sateja panitia tolak. terutama dari grup Sengit Muda nikah minangka sekeng bingkeng acarana alias terakhir karena deki malam ki kentia apa karokrok apa Elektron. karaoke anja elektron ongkres Aldo saldo iya deki warda si nyanyi ya talangkong Pak Ketua katimuran ganti Pak Ketua persembahan Angling Sabolo. tahu nyon amit kaula kaas mora palemana semulja kong langkong cukan ndak pimpinan sengit muda semulja ayah nasidan cukan mama nasidan nyon amit kaula palemana semulja Dumak saking le Untung aku hadiah Lamun ada mora sangka pada kaula sakanja putri sastria kasalahan ngetas nama pimpinan putri sastria nyona maaf lepelang
kong langkong dak semulya asmora aku hadiah kong langkong juga satejo panitia kesalahan nyona maaf kaula nyona maaf nyoon amit asmora kaula palemana kesalahan nyoon sapora suadia eseng kabada kaulah kekurangan ayana Zidan mamana Zidan pangistona cak paelang sengit muda mak saking untung hati kalek cuatia untung atika Cukan amita buladah ka ayana jihad Pina mamana jihad tanto natika pon bunga ongku tantare tanah pada eto asmora kong langkong mak sengit muda Cukan amita damung kasama salopa sadia ma kasalaan damung nyoon sapora marhawi desi du sengit muda ontong jaga peka ardisa reng atare tanentri apela puram suta katinggalan pak ojlis cepelang pangistona adit ayana glen sanuntole kerja nama sengit muda benesan untuk parengi cojo oh jen laju tak keker ontong sengit muda pocur resu hadiah ben asamora alek bulan ka asmora mat garing ngocak arasan kerjana paringi salamut ojena tak toron ojena tak toron ojen tak toron tanto mabungale bungana tak kening para pitunya para pitunya ojena tak toron berkat pandu anak satejo para sepo ketan jana matjana ban eng eka esto ekanca ani kok mak pada kompak esto na kamat jana ban
jojo tertolo tika otong tika otong. Hadirin para rabu sepotor anom sepada mulya, cukup kadin ator dari sakaca putri sastria saat are mangken. Sejukan apun bekerja sama sarang Yudhistira Audio, lebet presiden Neng Lulu Sedemong, juga Cak Mat Gareng minangka juru pelandang. Pun apa boleh, siapun mengabadikan Mamang Kak Dito Iva Rekod nyampiaki anyona sapora atas setuju kekurangan juga atur setuju siapun aturaki muka detia kesempurnaan detia kepungaan tor kesenangan dek tuan rumah sanak berjeng saya juga dek jagaja dari sengit muda atas nama Madiana sareng eek lain dari kadito saat makin juga peten kulis sakaca anyona pamit dan kang Toro dari panggung karampian tor sablun apesa ngereng pada anyon penget mengkuda Allah subhanahu wa ta'ala malar muka satiaja pada lajeng umur lajeng partobeten tor murah rezeki sehingga lain bektau lain kesempatan bisa apangki boleh kalaban bektau sesa kelakong sampurna dari Kak Dito sekadito pamator korang lebih pun atur juga nyaun sapura akhirat akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, sampai.